And yang best, boleh makan kalau nak. Hello guys, hari ni saya bersama Aku Mustafa, legend kita. Okay, sekarang ni dia grab kita punya order remover floral dengan Fenji balik. Yes. Okay, selalu beli ke kita punya produk ni? Yes, I really guna ni kat rumah, especially time buang sampah. I spray di tong sampah supaya rumah tak busuk. And I simpan satu dalam tandas because you know tandas akan berbau. Ya, betul. So I spray all time. Kita punya order remover berkesan lah. Boleh Sangat kita berkesan. Kadang-kadang I tak cuci baju because I nak pakai everyday kan. So I just spray, I gantung, I spray. So and then the next day I pakai macam Dia tak berbau. Yes. Boleh pakai balik. Dia tak ada bau hapak apa semua. Tak ada. Dengarkan korang. Order remover kita ni sangat bagus. Aku Mustafa, the legendary repeat kita punya order remover ni. So, kata-kata dan harapan dekat luar sana? I hope semua orang guna because it's really good. And yang best, boleh makan kalau nak. Okay, itu saja. Thank you. Bye-bye. 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 Oh, bye.